Yada say yansa mo akwa babiem Adom TV Badwam dwumade yi eso ne titiri wo afei na wo de afidie no ato ha no ye mo akwa abasonko ya chase da wonwum tuo mu a na afei Apostle Dr. Nita Ekutegu ba ye de nkwansensem bre yen to wie ye na news no e ba ya wie akwa ba ya begina ho e de obonkrata ene Adom online stories no to so ama wontie mo ache ye mo akwaba ye do kese yase se nenso 28 and na 29 na 28 on abna na 29 wow oh papa that's papa ye nyame aye akra ye na fia hyase abedu na 29th April fasedama no na domunti na me no mienu ye wonkwa ti papa ejina ya hwefo nyina na mu da wase da se radio fosu 97.1 yaba mo ache ma mo akwa abasonko koso amane na ha ye de bonkrata no etwaso me ni owura asante da ko omanhene ene jina ha no peya Adom na to ye sunti enkwa no ewo ho moje di mu afuru sane na ye de bonkrata ene online de mawo sika medofo twa ni sisi Eric ba 1000 Ghana fede eno afosi yeye eno mo aka twa 50 enya 1000 odo question adwuma ni mu so twa ni sisi star 281 hash star 281 hash option ye 4 no na ya Adom TV ni twa ewie ye Eric ba no first draw kwesi beba asamidika no the second draw number na fe incoming honorable Jami J so pense mu no so the third draw no atoaso nti twa ni sisi na option 4 no de ya no mo no so tricks na nam de ma no hono mo no so twa ewu twa ni sisi ubedi edase be me na no payment ya we na bia boko de boko NSI ye nigisem ye de nyame ase because our vice president is in yes nyame Adom nyame Adom na me ko na minti eno a wo share na dwuma ase because you wow yeah kida mani ajisa ye de nyame ase abanso ahoodin mu be ye dwuma ni dika nti otiti ona de biada no onwene se nipa ebe ko se ye no ohaw mu ene areho mu a onyame de biri biada o hwe ne woni munyam very important eno na mesa abo kokose sa amanyo sem ne kasa ne ye ne su ni ban na ensem fatam emboa mo man kan koni ni mpuntu enye adwuma enye papa ti nyame ye dase dana se man kra nso dase pa omiemiemu dase na du se e kase April e boso me soro nko amonti ase tu le hwe enmunyam a nyame de ahye Ghana April boso bebre you know uyi etitiru foi me for your travel. And then you make it all. So we try me baby no. Oh say proof for your bread papa. It may insurano yes you tap into it. E GRD, e ginem pampe. Busu bi bia no be che o dan ya ma for insurano. Go busu bi bia de e wo insure de ba. Ti misraw ebi a isike bie akwantu opie promotion pie chese bibia ayaresanda bibia no busumi bia no ye beji bi ni wadun se wo me ni uni ye beji bi o me ye beji bi o June ye beji o July sa December edi ye no be presa what I say ti ase na ko ba no he enipa bebere ba oba ya na mo di etu ni we wadre ya e ko so na tadi aya ekutam bawe den ye ekutam di enye wadun se me no nko na abedi da no ye nu nyina be ko ni pepepe you know se tie bia onyame Adom o de be fam ye kopim se 2025 be no sa dia fam ye nti se ma hodo to je wa de oboka tem de brebe mai ho kwan titru online de be ko no sisi a na afi de aka na de ato aso de amonti adopefia adomonline.com family cries for government intervention as illegal miners invade ancestral lands asase na na mujai no na no tete de na kwabra ne ene de o ma tie susu ye zalam sei illegal miners nti abusuako se mampenye je so bam huyemobo nya saade a ye nsase na na no de agya ni nyina no tu for magudi anya ne kwa asem na stage actor kwabna yeboa oka Roverman Productions ho so free my branch o hwe said ne energy like picture no kwa alone no e ka said e no otie obi nim
Radin Fane Crency, na Uncle Bo White in any team, Roverman, who dash Radin Chirum over. I Yama Wabe was stage swinging a Bibril Bacino. Radin Fane Crency, Nebusian so Radin Chichi one more rent. You know, so was some. I don't know. Now, CJ suspension, why I don't agree that Mahama followed due process as Deputy AG. No church. No church. I drink no. And no need to panic over Zoom Lion. Why a controversy? Parliament Environment Committee chair. A good show, Mr. Aduyaba. Say who be any. I would NPP who be BM. Yeah, committee now. Why you for Casa, Manase Casa, Zoom Lion so Casa, Mamu Hamu, dear Yamma Ghana no committee teaching is we are dear. And very important. And once I need to sama saba mama. Good. Yes. Many are papa. Let me say no. Imagine position no. On say obani nya senti na ma dress it to suit. Because the deputy mana multimedia so you ho for kakra. Federal nti Mahama appoints Matilda Santiago as BOG second deputy governor. Apampam ye humo bibia mu. Nyankopon ayade. Oba tili Inti who say, they are for it. Nice, and Munyamno, they are chief focus. I was multimedia. They multimedia need this year. Sir. Free and chance or controlling him, dear. Sir. I'll go banking sector. Sir. I was a banking sector. And now, I was no. I say, Uncle, your Bank of Ghana. Oh, I have federal deputy. Just no, me who you're not so wow. Okay. Yeah. Bon, some will be our caution. E de make ezo amuna ne nsunu mote bonsem oyaketesia ni so owumfie de nanim bonsem na ja ho ya na ebufuo no rade ayade me kai fena wosre kama mat we amenya okese no mo ba o president we sit ni ma na ye nyoma ebeboa ye governor no abamotimidi ideas ebe me yesika no etimi agina munyama ba no no ko ba bi ti na me dress man munim no nti ohumi a no me pia na me the Bank of Ghana for the pia eco bank ne sister chat oh nyamia ya de ntitili congratulations Radin count it's all over social media people are highly yes oh yeah nipa bia oh ne hojo ne kasa Radin hu ya mobo yes uwa yes nipa uwa no wase but se unya hu ya unim de obenya so atiase nti se Radin ho kwa na yiro ho ye ne wo ye no baby e de wasi bia obi hwe baby a wo bia no yiro ho yi ye na ye te se de wo last awade na wo ye no obi hwe e bia na nya ha e bia na nama ha nsoso na wo boafo obepie okọ no oba no wo hwe no otame yima camera one day to wa no obi apeke wo number ebe onwanwa tumi enyiri ye ho obi adwuma bia ye bia ye nye ne yie wo de yiwuyem say wo ha no nko ade yiwuyem na ye ne yie na obi te baby wo hwe one day obo wan say out of you know ya pick you out afi wo na wonie nti ense Rade na de ye de anso Rade mfandom ye nti adomonline.com and some no bowura mu I Matilda Santiago koko read about her o read news na who say it's trouble say dey you kitikiti bi ba no poncho ayade ne nkwaso be me it's all what you do work out to the block quickly there every my hokwan the New Republic say BCU saga escalates OSP hits him with 15 criminal charges 15 criminal charges hey nam kasi e wi asam Vice President opens mental health awareness month you mo say if you am kwa di na chi a ono dia pomode won sem de o de to na adwunu say dia baby a be fa bi obetie mbi nti ono na na be kwa ko bia ono minister na fa bibia ko position ya no ode so ko STC turmoil assets mismanaged and official vehicles sold off Akomia and deputies accused of taking STC's official vehicles oko STC mekunma no ma bia mo so man ye o de obaka te che kwan mo fa so mo tonton mo hye debi ti na Akomia we dey mo futu se wa nya de hawk the obokrata sack them all Chemamuti ne ka say sack them all no
NPP one national executive na onu ankasa first work can be me ni adoa ye nyina mo nsum ye se twitwura mo fa egugu baby onu so na adwena odi aba no Mahama rolls out a Jumara to back youth. No other commercial sentiment one who me amini erikaje. And I don't know. Yeah, only pan check na shebre asesa. Aye train na se wo train. Abotre. Ndiariko oni e mampanyin moni adwuma moye yesre se ebetim ho yi na mabunu na nya se ni da so na mampanyin ka ho asem no. Enim ha Okwe files sex scandals and wicked policies blew MPP apart. Leaked report exposes MPP's 2024 election train wreck. Hey. Sa kase it's all the paper na kenkan. The National Enquirer. Oh, Raymond Acha. Kuse yako meme nda wo sie ni papa. Ti paper no de aba. Ada ni ma so eye cocoa board panyimpa eye Dr. Randy Abel so kase containers 200. The aba Ghana no. If you see the cocoa board amem. We the this is what you man preko pe. Enyira amem. Eh bi amagba. O tena compound house akenje kura o. Emre na so de twa so e. Me fazie ya. Nti amem ayira. Na amem de me fazie de o ma za. Enti sa na anu no. De bi ye me hwebu. Yeho problem fancy hey. That so mra no wadaje. Agudie mo America se wadi eba health tips no so wo ho malaria no ye to so. Na fe enigide ana hosepe ebeba nkomo ba ko mienu be wura mu ansa na fe mpensem mu so aba wakwan ti yeda wase koso amane na ha *281# *281# twani sesia na ereke ba na option e 4 sebe ya be diska no 1000 Ghana no pay ya hyehyehye unkwati mfifiri bia to ho twa no akeke *281# na je se ne ye wonso age wo de se de nkrofo ogege dada no nti radio for su 97.1 Yada Mose, Yako Eric Etwaso.